umunyezamu wa mbere wa Rayon Sport Kwizera Olivier utarakinnye umukino wayihuje na Gorilla FC yarwaye ibyinyo ku buryo bwatumye arebera umukino mu myanya y'abafana. Kuri wa gatanu ku itariki 16 Gicurasi nibwo Rayon Sport yakinaga na Gorilla zahuriye mu mukino w'umunsi wa 32 wa PK Pro League. Umukino waje kurangira amakipe yombi anganyije igitego kimwe kuri kimwe. Rayon Sport rero yakoze impinduka kuri uyu mukino aho benshi mu bakinnyi bayo babanje mu kibuga batari basanzwe babanzamo, by'umwihariko imikino ikomeye nk'uyu nguyu. Nyuma y'umukino umutoza wa Rayon Sport Haringingo Francis Christian Mbaya yavuze ko impamvu Kwizera atagiye mu kibuga ari ukubera uburwayi. Yagize ati yagize ikibazo cy'iryinyo, bagiye kuri homa bituma ataryama neza cyangwa ngo abyuke neza. Twageze hano ku kibuga bikomeza kwanga, biba ngombwa rero ko dukoresha undi mukino. Hari ingingo yongeyeho ko afite abandi bakinnyi bafite imvune barimo nka Rutahizamu Ndikumana Asumani nawe utarakinnye uyu mukino. Kunganya na Gorilla FC byatumye Rayon Sport igira amanota 52 iri ku mwanya wa 4 kugeza ubu by'agateganyo ku rutonde rwa shampiyona. Ikaba isa n'iyatakaje igikombe cya shampiyona ku makipe y'imbere mu gihugu. Gikundiro kandi ishobora gutakaza uyu mwanya wa 4 igihe Kiyovu Sport yari kuba yatsinze Muhanga mu mukino wayihuje nayo kuri wa gatandatu. Amahirwe rero isigaranye nayo kwitwara neza mu gikombe cy'amahoro ikambura igikombe ekipe ya APR FC rizahurira ku mukino wa nyuma uteganyijwe kuwa 23 Gicurasi 2026. Nyuma y'umukino uheruka guhuza ikipe y'ingabo z'igihugu na Kwizera Olivier Kwizera yatangaje ko nyuma yo kunganya na APR FC mu buryo budasobanutse yifuza kongera guhura nayo mu gikombe cy'amahoro hanyuma akayambura igikombe. Rayon Sport rero iri mu bibazo bikomeye cyane nyuma yo gutakaza uyu mukinnyi Olivier Kwizera kubera arwaye iryinyo. Harimo haribazwa ibibazo byinshi cyane. Ese Olivier Kwizera araza gukina uyu mukino cyangwa araza kuwusiba? Uri muri comment.